Lakhipur online putok saba August ki tang tarani thoi. Laibok pokpa numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahan bada maroi Pao. CBSE na parikha gi mawongda ahongba puraktuna class 9 dagi open book assessment haudokna na basem sakre. Silchar Medical College Hospital ki dialysis center ki problem kya sakangdaba singna thukai biramle. Assam Manipuri Kala Academy ke nauna khankraba thawboba singda thaudang sinakre. Leibak asina Digital India Act ki damak miyamdagi mot lawba loisinkhre. Amasung nongmada minute 15 khongna satpana miyobegi punsi sangdokali haina tijil loisingna hairi. Haujik mapungoiba pau tabirasi. Ngasi August ki 12 Malem sinba thungna International Youth Day haina pangthoknari. Numidasi United Nations na lising amaga chamapan marputara mapanda lautokki bani. Aduga pangthokpa haubana kumja lising anigi August ki 12 dagini. Masigi maruoiba pandamdi malemgi naharol singna mayoknariba khudongchadaba sing masigi manungda education thabak phangdaba haksel amasung miyoibagi haksingi matangda miyamda khanganbani. Numidasina naharol singi sakti anoba wakhalon amasung samasta makhoigi thaudang singbu ikai khumnaba utpani. Chahi khudingi tongan ba theme singda numidasi pangthoktuna lagli handaki chahi gi theme di local youth actions for SDGs and beyond haiba sini. Theme asina chawkat thaurangi pandam singbu sustainable development goals SDG singbu local gi thakta thabak oina pangthokpada naharol singna chauba hongba purakpada chawna mideng thamle. Stay informed with Lakhipur Online. Lairiki chena sing chinpha phaduna parikha thabagi chenabi muthanabagi pandamda Central Board of Secondary Education CBSE na mathangi lising aniga kuntaruk kuntaret academic chahidagi hauduna open book assessment lairik hangdoktuna parikha thabagi mawong ama haudokna basem sari. CBSE gi governing body na June thada pangthokkiba mifam amada thaurang asida ayaba pikre. Mifam gi warep matungina thaurang asida class 9 gi damak term khudingi pen paper assessment ahum gi manungda masigi sarukama oina open book assessment asi yahongani. Masida ahan bagi oina language mathematics science amasung social science kumba maroiba subject sing yawgadauri. Masi National Education Policy NEP 2020 da yumpam oiraba National Curriculum Framework for School Education NCFSE lising aniga kunhumdo gi makhada pangthokani hairi. Masida mahiroi singna wahang singi pakhum pibada textbook class ki notes sing resource amasung reference oina sijanaba yahangadori. Chinpha pubagi mahutta subject adugi maramda losing hengat hanaba competency based learning haiba sida honganba mathau tai haina phongdokli. Masida open book assessment na ahongba si porakpada mateng pangani haire. CBSE na thaurang asi mapung phana chana hanbagi mamangda board kamari leinaba school pumnamakka hiramasi matangda kumna khanakhigani haire. Silchar Medical College Hospital da laiba dialysis center da haukiba nongmaijingi numidang da dialysis tauna papolam kaya sakhangdaba miyoi singna thugai biramle. Dialysis center asida numit kudingi anaba kuntra manga dagina nifu phawba layeng balaki hairi. Center asida lairiba apunba dialysis machine taramanga gi manungda mapandi yamna sathina sokalambana thabak tawba lepkre. Masina maram oiraga lairaba naba singda chawna awaba mayokna hale. Thaudokasigi matangda hospital ge maigidagi Silchar Gungur outpost ta case ama file tawkre. Police na mafam aduda chatuna thijinbagi tabak haukre. Center asi amukhan na karamba matamdagi haugani haibagi tangdangba khangmangamdana leiri. ডায়ালিসিস সেন্টারে কেউ ঢুকে এটা ড্যামেজ করে দিছে। 9টা আমাদের ছিল ডায়ালিসিস ইউনিট, সবকটা মানে 14টা আছে টোটাল, এর মধ্যে 9টা একদম ভেঙে দিছে। তো এটা সিমস টু বি সাবোটেজ বাই ইন্টেনশনাল। আর অলরেডি আমরা এফআইআর লঞ্চ করে দিছি, প্লাস সব হাইয়েস্ট অথরিটি আমাদের কমিশনার স্যার, এনএচএম ডাইরেক্টর প্লাস ডাইরেক্টর অফ মেডিকেল এডুকেশন সবাই ব্যাপারটা জানানি হয়েছে। and accordingly তারা দেখতে এখন ম্যাটারটা টেকেন আপ বাই পুলিশ। এটা তো বলতে পারবো না আমরা, বাট ফ্রম দ্য মডাস অপারেন্ডি মনে হয় দেখে মনে হয় কেউ সাবোটেজ করছে, ইন্টেনশনালি ওয়ান্ট টু মানে চাই যে শিলচর মেডিকেল কলেজে ডায়ালিসিস ইউনিটটা আপাতত বন্ধ থাকুক।
लाखलिबा अगस्त की तंग 13 अमसुंग 15 दा चामगा 130 सुबा अथौबा सिंगी निंगसिंग नुमित अमसुंग 39 सुबा निंगतम नुमित ngakpa मरी लेना बिनाकंदी यूथ क्लब बिनाकंदी पार्ट 1 गे मेंबर सिंग सिंजे लांगजदुना पांगथोकदौरी अथौबा सिंगी निंगसिंग नुमित असिदा अयुकी पुंग 3 ताबदा लेबाक निंगबै सै संदोकपा अयुकी पुंग 9 दा लैखिद्रबा सागपम लानगम सनाना साबिरंबा बीर टेकेंद्रजित अमसुंग निंगतम लानमी सागपम ओजा गौरोगी मितमदा आइकलेकत तमदुना अमदी मैरा कतुना इकाई खुमना बोट कदौरी नुमिदांग वायरम की मतमदा खुंगंग असिगी अहोबदगिना अरोइबा फावबा लंबी की चिदाई अनीदा मैरा कतुना अथौबा सिंगी मफमदा मतिक चाना इकाई खुमनाबा उटकनी अमसुंग भारत निंगतम नुमित अगस्त की 15 दा अयुकी पुंग 9 मखाई ताबा मतमदा जाति की फिराल चिंखटकनी हाइरिबा थौरम सिंग असिदा मियाम पुमनमकना सरुक याबिदुना मपुंग फानबिउ हाइना क्लब की माइगेदगी इंगुदम नीलबीर सोराम थोइबा प्रेसिडेंट अमसुंग सेक्रेटरी की माइगेदगी हाइजरकली विकासी एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सिंगिरबोन कासारना पुथोकपा लमदम असिगे लैहाउदगी थोकपा चेंग रंजित अमदी चेंगी यामना चिंगबा लखीपुर फुलरतोल पोइलापुल अमसुंग सिलचरदा कंडीशन खरगी मखादा अदोमगी युम डिलीवरी पीनबगी खुदोंगसाबा थमजरी खुदोंगसाबा सिलौनबगी दमक मोबाइल नंबर 9613853127 नत्रगा 9435405527 नंबर असिदा ऑर्डर तौबीबा यारगनी अदोमना लैबीबा चेंग असिना लौमी सिंगी संदान लंबी ओइबता नतना समाज असिगी सेंमिट लोंदसु चाउना मतेंग ओइरगनी हाइबगी थाजबा थमजरी पाउजेंजरीबा विकासी एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सिंगिरबोन कसार लाउथोक सबामा जवाहर नवोदय विद्यालय अमसुंग सैनिक स्कूल दा मिंग सननबगी अखन्नबा कोचिंग प्रोग्राम अमा फुलरतोल बाईपास दा लेबा A1 ट्यूटोरियल होम दा लाखलिबा सेप्टेम्बर की तांग अमदगी हौरगनी नवोदय की क्लास 6 दा मिंग चनबगी ओइना ऑनलाइन दा एप्लीकेशन पिसिनबगी अरोइबा मतम लाखलिबा अगस्त की तांग 19 दनी अदुगा सैनिक स्कूल की ओइनादी नवंबर थादा ओइरगनी मरमतुना गार्जियन सिंगना मखोय मखोय की आंगांग सिंगबो एंट्रांस एग्जाम असिदा माय पाकनबगी दमक A1 ट्यूटोरियल हुमना सिंजरीबा कोचिंग असिदा मिंग चनबिरनबा मैनेजिंग डायरेक्टर चांगमें इबोपिसक की मोबाइल नंबर 7005685797 नंबर असिदा पाव फाउनबिनबा निंसिंजरी सिलचर की खोलाद लेबा असम मणिपुरी कला अकादमी की नौना खनख्रबा कमिटी की थबुबा सिंगी वासक लोबा अमदी थौदांग सिनबगी थौरममा ngarang अकादमी असिदा पांगथोखरे वासक लोबगी थौरमदा साइखोम कमलाकांतना प्रेसाइड तौखी अदुगा हानगी प्रेसिडेंट कानन देवी अमदी पोथारबा सेक्रेटरी लाइश्रम बीर कुमारना दाइस्ता लेंसिनखी सोशल एक्टिविस्ट साइखोम कमलाकांतना नौना खल्लबा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी गलोइनना एग्जीक्यूटिव बॉडी की मेंबर पुमनमक वासक लौरबा मतुंग हानगी सेक्रेटरी लाइश्रम बीर कुमारना नौना खल्लबा सेक्रेटरी कब्रबम बिरोजिता चार्ज खुसिनखी That I will faithfully and conscientiously मणिपुर लेंगा की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मिडेंग मखादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिरीबाम गलोइनना डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जिरीबाम न सिंदुना हौकिबा नोंमाइजिंग नुमिता हर घर तिरंगा कैंपेन की सरुक अमा ओइना पचाउदा लेबा गुलामजाद ओपन शेल्टर होमदा तिरंगा रंगोली सेंबा हेंदानबगी थरोमा पांगथोखरे टीम मरीना सरुक याखिबा थरोम अदुदा रंगोली सिंह अदु SDO SDM जिरीबाम L Tarajit Singh MCS na yengki makok mathang taraba singh pachau gi child welfare committee office da pangthokodaba ningtam numit ki thoromda khusinagani haire thorom asida DIO Jiribam N Bitananda Singh SDC BO S Sitaranjit Singh SDO BO Gyandip RK SDC Borobekra M Devanand Singh amadi DCPO Jiribam Hairang Khongjam Ibeyai Debisu saruk yakhi haire Ministry of Electronics and IT na
अनौबा ड्राफ्ट डिजिटल इंडिया एक्ट की दमक मियामदगी अमसुंग एक्सपर्ट सिंगदगी मोट लोबो लोइसिनख्रे अनौबा आइन असिना चही कया ममांगदगी चनरकलिबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लिसिंग अनि की महूट सिंगदौरी अमसुंग मसिना हौजिकी डिजिटल ताइबंग असिदा थोकलिबा सिंगनबा कया मायोकनबगी पांदम थमली आइन असिगी मरुओइबा पांदमदी डेटा प्राइवेसी साइबर क्राइम अमसुंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुंबा अनौबा टेक्नोलॉजी सिंगा मरी लेनाबो वाफम सिंगदा मिडियंग थमली असितनतना सिजनरीबा सिंगी सेक्सुअल थौरांग डेटा गी हक सिंग ngak senba masung deep fake kumba online da mayokna ba awa basing yauri nongmada minute 15 khak khongna chatpana aikhoi miyobagi punsi sangdokali haina August ki 13 da nature medicine haiba chefongda yaurakiba research amagi matang da phongdokre nongmada aikoina minute 15 khak khongna chatpa sina hakchang da kanaba kaya marom pi amasung punsi sangdokali hairi Cambridge University की थिजिलोई सिंगना मियोई लाख मरी हेनबगी डेटा नैनादुना येगलबा मतुंगदा वाफमसी फोंदोरखिबनी खोंजेल यांग न चटपा सिना मखल मखागी अनाबा कयादगी ngakthokpa ngami hairi research asina matam kuina tapna chatpadagi खोंजेल यांग न matam likna khongna chatpana hena maru oi amasung masina hakchang da kana hali haina report asida palli nungairaba pau Yoga acupressure amadi physiotherapy gi matingna adomgi khwang naba khud haigat pa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba hakchangi nungaitaba kaya laengana bagi tamak ngasimak lengsin biragu senior consultant yoga acupressure and physiotherapy specialist in ortho and neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung 3 phawba layengzari Mobile number 8638078821 Hairiba number asida layengba lakpagi mangwainana appointment book tobinaba khanganjari Admission open July lising ani kunmanga session gi damakta UGC na recognize tawraba thatharu ki oiba paramedical certificate course kaya gi damak mingchan ba haujare dental assistant ECG assistant nursing assistant rural healthcare multipurpose health worker emergency and ambulance attendant naturopathy and yoga science phlebotomist amadi x-ray technician gi course tambining ba singna July gi tang 30 gi manungda mingchan bi ba yaragani arts science natraga commerce 12 pass tawraba singna self employment natraga thabak phangnabagi damak coursing asi UGC na masak khanglaba Lingya Vidyapit University gi makhada hangdoksabani Silchar Rongpur Part 2 Rongpur Mitai Khun manakta Sri Krasar ga thangnabada leiriba IMPS Open College Energy Healing Center campus asida lengsin biragu akupa marol gi damak mobile number 9395732456 natraga 9706554286 number asida pau phaunabiu aroibada maruoiba pau amukhanna CBSE na parikha gi mawongda ahongba puraktuna class 9 dagi open book assessment haudokna na basem sakre Silchar Medical College Hospital ki dialysis center ki problem kya sakangdaba singna thukai biramle Assam Manipuri Kala Academy ki nauna khankraba thoboba singda thodang sinakre Leibak asina Digital India Act ki damak miyamdagi mot loba loisinkhre amasung nongmada minute 15 khongna chatpana miyobegi punsi sangdokali haina tijiloi singna hairi Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare